godinu. Odmah iza mene na VIP platformi, sve su na broju, a i najveće nade Alfija su ovdje, hrabre i otkačene Winksice. Ime Winx Klub. Profesija vile čuvarice magične dimenzije. Slobodne ili zauzete, turbo zauzete. Spasile su svijet od revnih vještica i vratile život na Sparks. Kraljevstvo je našlo svoju princezu i ta princeza našla je svoje roditelje. Bloomina je sudbina da postane kraljica i preuzme prijestolje Sparksa. Ili Erakliona, ako se ipak ude za Skaja. Ovdje smo susreli i Bloomine roditelje, kraljicu Marion i kralja Orifela. Vjenčanje? Zašto ne? Bloomina sreća nam je najvažnija. Skajev otac počastio nas je sa samo par riječi i to uvredljivih. Gubite se! Nemam ja vremena za te gluposti! Ovih 6 Winksica žive svoj čarobni san i čarolija se nastavlja.